Ibunda Pradaluki tak kuasa menahan kesedihan di ujung perpisahan. Tangis pilu tak terbendung di rumah dinas Asten Kuanino, Kota Kupang, saat jenazah Pradaluki Namo disemayamkan sebelum dimakamkan pada Sabtu 9 Agustus 2025. Ibunda almarhum, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuasa menahan kesedihan mendalam ketika peti jenazah putra tercinta akan ditutup. Dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir, Sepriana merintih memohon, "Jangan bawa anak saya, Bosong jangan bawa betapung anak," ucap Sepriana sambil memeluk erat peti jenazah anaknya. Dalam kepedihan yang menghancurkan hati,